31.000, chicken cabai garam dan chicken katsu sambal mata hanya 30.000, sudah termasuk iced tea dan gratis kurma. Hayo, ajak sahabat dan keluarga Anda berbuka dengan rasa syukur dan kebersamaan hanya di 35 Cafe. Open every day dari jam 10.00 sampai dengan 00.00. 35 Cafe, Jalan Raya Larangan nomor 49 Tengker, Desa Budeken, Pademawu, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Ya, saya Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat Ralita dalam rangkaian Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 Ralita FM tingkat SDMI sederajat tahun 2026 yang kembali diselenggarakan oleh LPPL Radio Ralita FM Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Edisi hari ini di hari keempat, tepatnya di Kamis 5 Maret tahun 2026, dan kita akan menampilkan sejumlah peserta yang pada hari ini akan kembali menampilkan penampilan terbaiknya. Kerabat Ralita, kita kembali mengingatkan bahwa Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 Ralita FM ini punya tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kerabat Ralita, kita juga ucapkan terima kasih kepada sejumlah yang sudah memberikan banyak bantuan, dan juga kita mengapresiasi kepada Cahaya Pro, Klinik Mata Dr. Budi, ada 35 Cafe, CV Ayunda Permata Sejahtera, Klinik Pratama Benings, PT Payung Emas Perkasa, Ima Wedding, Roti Lapis Kukus Pahlawan, PLN UP3 Madura, Kodim 0826 Pamekasan, serta Basnas Pamekasan. Dan kerabat Ralita dimanapun Anda berada, acara ini juga dapat Anda simak melalui 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi, serta via media sosial TikTok dan juga YouTube kami di Ralita Official maupun fanspage Ralita FM Pamekasan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ya, kerabat Ralita, di studio juga kita sudah bersama dengan dua dewan juri. Kita sapa dulu, ada Ustadz Jamaluddin Kafi Esos dan juga Ustazah Siti Farida SH. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz, Ustazah. Baik, kita hari ini sudah di hari keempat. Nah, kita masih semangat tentunya untuk memberikan penilaian. Baik, kita langsung saja Ustadz, Ustazah, karena sudah di jam 1, kita akan langsung memanggil peserta dengan nomor 39. Ada Raka Abkori Hafidz, merupakan delegasi dari Sekolah SDN Pademawu Barat 4. Kepadanya disilakan. Baik, kita mulai soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan karwatun khasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa inna
innama hiya zajaratu wahidah aidakum aidah Soal yang nomor 2. Balil ladzina kafaru yukadzibun. balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adabin alim illalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannati. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Thumma radadnahu asfala safilin. Surah At-Tin. Jawabannya benar, surah At-Tin. Sadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 39. Selanjutnya kerabat realita, kita beralih ke peserta dengan nomor urut 40. Ada Hana Hafila Aini, merupakan delegasi dari SDN Padumau Barat 4. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Soal berikutnya, Kadzabat Thamudu bitawwaha. Kazzabat Tamuzu bitawwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha
ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Kalla bal tukadzibuna biddin. Surah Al-Infitar. Jawabannya benar, surah Al-Infitar. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih atas penampilannya untuk peserta dengan nomor urut 40. Selanjutnya kerabat realita kita ke peserta dengan nomor urut 41. Ada Najwa Nazifa Nuri Ar-Rabani, merupakan delegasi dari SD Islam Darul Karomah. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Soal berikutnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim.
Soal yang terakhir, surah apakah ini? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 41 atas penampilannya. Kita ke peserta dengan nomor urut 42, kerabat. Ada Alivia Safitri, merupakan delegasi dari MI Darul Ulum Banyuanyar. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Soal nomor 2. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا.
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Surah Al-Alaq. Jawabannya benar, surah Al-Alaq. Sadaqallahu maulana al-azim. Shadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 42. Dan kita akan melihat penampilan dari peserta dengan nomor urut 43. Selanjutnya ada Malika Ruby Alia, delegasi dari SDN Barcode 1. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusirat wa idas samaa'u qusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili da'as'as. Soal berikutnya. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Innahu
كان في أهله مسرورا. Surah Al-Insyiqaq. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 43. Selanjutnya kerabat, kita ke penampilan peserta dengan nomor urut 44. Ada Hariza Elvina, delegasi dari PP Madinatul Quran. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Soal berikutnya, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar Inna ilayna iyabahum Thumma inna alayna hisabahum Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr Wallayli idha yas Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Soal yang terakhir, surah apakah ini?
Fiha kutubun qayyimah. Surah Al-Bayyinah. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 44. Kita ke penampilan peserta dengan nomor urut 45. Ada Nadia Nur Amelia, merupakan delegasi dari PP Madinatul Quran. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Summa amatahu fa'akbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Soal berikutnya, أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة. عليهم نار معصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Surah Al-Lail. Jawabannya salah, surah Al-Mutaffifin. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 45. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut 46. Ada Muflihatud Diana dari PP Madinatul Quran. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Soal berikutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Soal yang terakhir. Tebak surah-surah apakah ini? Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Surah Abasa. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 46. Selanjutnya kerabat realita kita ke peserta dengan nomor urut 47. Ada Fahira Kotrunada dari delegasi PP Madinatul Quran. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yuni anhu maluhu idza taradda. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula. Soal berikutnya, Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru fi takdzim. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Soal yang terakhir, surah apakah ini?
وما صاحبكم بمجنون. Al-Burud. Jawabannya salah, surah At-Takwir yang benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Maulanal Azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 47. Selanjutnya kerabat realita kita ke peserta dengan nomor urut 48. Ada Zaid Abdullah Latif, merupakan delegasi dari SD Ki Utruja. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Soal berikutnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Surah Al-Lail. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Terima kasih peserta dengan nomor tampil 48. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 49. Ada Muhammad Zulfan Azhar Royhan, merupakan delegasi dari PP Darul Ulum Karangbaru. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا. Soal berikutnya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Soal berikutnya, tebak surah. Surah apakah ini? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. الفجر.
Jawabannya benar. Sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih peserta dengan nomor urut tampil 49. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 50. Ada Naila Aulia Afifa, perwakilan atau delegasi dari Rumah Quran Perwanida. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Soal berikutnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma
Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Surah Al-Lail. Jawabannya benar. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 50. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 51. Ada Alfan Habibi, delegasi dari TPQ Al-Ansor. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Soal berikutnya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Dzul arsil majid fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. At-Takwir. Jawabannya salah, yang benar al-mutaffifin. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih peserta dengan nomor urut tampil 51. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 52. Ada Nur Ashifa, perwakilan atau delegasi dari CTMQ. Kepadanya disilakan. Itu soalnya diambil.
Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda zil arsy maqin. Muta'in samma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Soal berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Soal terakhir, surah apakah ini? Hal ataka hadithul junud. Surah apa? Surah Al-Insyiqaq. Jawabannya salah, yang benar Al-Buruj. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 52. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 53. Ada Salama Putri Widyanita, perwakilan dari CTMQ. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ahlaktu malan lubada.
ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin di masrabah yatiman da matrabah. Soal berikutnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Wan nahari idza tajalla. Surah Al-Lail. Jawabannya benar. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Demikian kerabat Ralita peserta dengan penampilan nomor urut 53. Dan jangan lupa kerabat Ralita dalam rangkaian lomba tahfidz Quran Jilid 5 Ralita FM tingkat SDMI sederajat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Ralita FM Pamekasan, kita punya tema dengan Al-Quran di hati, cahaya di dunia. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pendukung acara, yakni Cahaya Pro, Klinik Mata Dr. Budi, 35 Cafe, CV Ayunda Permata Sejahtera, Klinik Pratama Benings, PT Payung Emas Perkasa, Ima Wedding, Roti Lapis Kukus Pahlawan, PLN UP3 Madura, Kodim 0826 Pamekasan, dan Basnas Pamekasan. Selain itu, kerabat Ralita, acara ini juga dapat Anda simak melalui 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi, serta via media sosial TikTok juga YouTube kami di Ralita Official dan fanspage Ralita FM Pamekasan. Kerabat Ralita, kita masih akan kembali dengan penampilan sejumlah peserta lainnya. Jangan kemana-mana, tetap setia di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Hari istimewa yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Waktu di mana setiap lantunan ayat suci Al-Quran
menjadi penyejuk jiwa dan cahaya bagi kehidupan kita sekalian di dunia dan utamanya di akhirat. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan, dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfidzul Quran Jilid 5 yang dilaksanakan oleh Ralita FM pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Apresiasi setinggi-tingginya pada Ralita FM yang terus konsisten menjaga syiar Islam di bumi Gerbang Salam. Kegiatan ini bukan sekedar lomba, melainkan investasi besar dalam mencetak generasi Qurani yang cerdas secara spiritual dan berakhlakul karimah. Kepada anak-anakku, para peserta, selamat berjuang. Jadikanlah setiap hafalan sebagai mahkota bagi orang tua dan keberkahan bagi Kabupaten Pamekasan yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Tahfidzul Quran Jilid ke-5 yang diselenggarakan oleh Ralita FM di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Saya mengapresiasi konsistensi Ralita SM dalam menyelenggarakan dan menghidupkan syiar agama Islam di jalur udara dan membantu visi Kabupaten Pamekasan dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas dalam spiritual. Kepada para calon peserta hafiz dan hafizah yang akan berlomba, saya ucapkan kerja keras, tunjukkan kemampuan terbaiknya, karena ini kesempatan bagi kalian untuk berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang juga merupakan bulan turunnya Al-Quran, membentuk semangat baru bagi kita semua, terutama kaum muslim, untuk meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dan kecintaan terhadap Al-Quran. Ralita FM Pamekasan menyelenggarakan Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026. Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 tahun 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Disponsori oleh Cahaya Pro, Klinik Mata Dr. Budi, 35 Cafe, CV Ayunda Permata Sejahtera, Klinik Pratama Bening, PT Payung Emas Perkasa, Ima Wedding, Roti Lapis Pahlawan, PLN UP3 Pamekasan, Kodim 0826, Basnas Pamekasan, didukung oleh Terima kasih kerabat Ralita, Anda masih menyimak program Lomba Tahfidz Quran Jilid 5 Ralita FM tingkat SDMI sederajat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Ralita FM Diskominfo Kabupaten Pamekasan dengan tema Al-Quran di Hati, Cahaya di Dunia. Kerabat Ralita, acara ini didukung oleh Cahaya Pro, Klinik Mata Dr. Budi, 35 Cafe, CV Ayunda Permata Sejahtera, Klinik Pratama Benings, PT Payung Emas Perkasa, Ima Wedding, Roti Lapis Kukus Pahlawan, PLN UP3 Madura, Kodim 0826 Pamekasan, dan Basnas Pamekasan.
Selain itu, Kerabat Realita, acara ini selain dapat disimak melalui 89.1 Realita FM, Anda juga bisa menyimak acara kali ini melalui media sosial TikTok dan YouTube kami di Realita Official serta fanspage Realita FM Pamekasan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ya, Kerabat Realita, kita langsung ke peserta selanjutnya. Dengan nomor urut tampil 54 ada Indah Putri Utami, perwakilan atau delegasi dari MDTW APFA. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanahu wa syafatayn wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Soal berikutnya, Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Inna hadza lafis suhufil ula. Surah Al-A'la.
Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 54. Selanjutnya peserta dengan nomor urut tampil kita panggil R. Muhammad Zain Alfan Madani, perwakilan dari SDI Al-Munawwarah. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat Samud biṭawwaha idh ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Soal berikutnya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kazarat wa idzal jibalu suyirat
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Surah Al-Insyiqaq. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Maulana Al-Azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 55. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 56. Ada Korinatus Saliha As-Sufyan dari SDN Koel 3. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Soal berikutnya, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Surah Al-A'la. Jawabannya salah, surah At-Tariq. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 56. Selanjutnya kerabat realita kita ke peserta dengan nomor urut tampil 57. Ada Adelia Amiratin Nabila dari SDI Darul Ulum. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahu ghutha'an ahwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu
Soal berikutnya. Fima anta min dzikraha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Surah Al-Fajr. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 57. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 58. Ada Laisafa Syakira dari TBA Tafakufidin. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innakum ar-rabbihim yawma idil lama'jubun. Summa innakum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum markum. Wailui ya kitabum markum yashaduhul muqarrabun. Soal berikutnya.
Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Surat An-Naba. Jawabannya salah, yang benar surah Al-Ghasyiyah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih peserta dengan nomor urut tampil 58. Kita ke peserta dengan nomor urut tampil 59. Ada Andika Zafran Adim, merupakan delegasi dari TPA Tafakufidin. Kepadanya disilakan. Kasih. Soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ji'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawmal ladina Soal berikutnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. wal atu khairu wa abqa. Inna hada la fis suhufil ula. Sufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Fa'anta lahu tasadda. Surah An-Nazi'at. Jawabannya salah, yang benar surah Abasah. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 59. Selanjutnya ada peserta dengan nomor urut tampil 60, ada Alia Mufida Putri dari SDI Al Munawwaroh. Kepadanya disilahkan.
Soal yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Soal selanjutnya, Fima anta min dzikraha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Surah apa? Al-Buruj. Jawabannya benar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih peserta dengan nomor urut tampil 60. Kita ke peserta dengan nomor urut tampil 61. Ada Rafiqatul Masruroh, perwakilan dari SDI Miftahul Qulub. Kepadanya disilakan.
Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastawna fakadzdzaba bil husna. Soal berikutnya. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Wa idza marru bihim yataghamazun. Al-Mutaffifin. Jawabannya benar. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 62. Ada Hasfa Clarissa Putri, merupakan delegasi dari Musola Darus Solihin. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Soal berikutnya. Wallahu a'lamu bima yu'un. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Alam yajidaka yatiman fa'awa. Surat Al-Lail. Jawabannya salah, yang benar ad-duha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut 62. Iya, peserta dengan nomor urut 63 kita panggil ada Fatimatuz Zahra dari SDN Palengan Laut 7. Kepadanya disilakan. Baik, soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal berikutnya, diperhatikan soalnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma lahum min ni'matin tujza. Wa ma lahum min ni'matin. Soal yang terakhir, tebak surah apakah ini? Wal qamari idza talaha. Al-Fajr.
Jawabannya salah, yang benar surah Asy-Syams. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada peserta dengan nomor urut tampil 63. Selanjutnya kita ke peserta dengan nomor urut tampil 64. Ada Lu'lu'atun Nafisah dari SDN Palengaan Lauk 7. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab innahu labil mirsad. Innahu laqaulun fasl. Soal berikutnya, wa ma hum anha bighaibin. Soal yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Hadaiqa wa a'naba. Surah apa? Jawabannya salah, yang benar surah An-Naba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk penampilan dari peserta nomor urut tampil 64. Kita ke peserta dengan nomor urut tampil 65. Ada Fairuz Ali Rafa dari SDN Sumberwaru 1. Kepadanya disilakan. Soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Soal berikutnya. Wallahu a'lamu bima yu'un. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Wa qad khaba man dassaha. Asy-Syams. Jawabannya benar, Asy-Syamsi. Sadaqallahu maulana al-azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 65. Kita ke peserta dengan nomor urut tampil 67. Ada Muhammad Zaim Syariful Haq dari SDN Bukih 5. Kepadanya disilakan. Ambil soalnya dulu. Soalnya ambil. Baik, soal yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istawna illa ila rabbikar ruj'a inna ila rabbikar ruj'a. Soal berikutnya, Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul mas'amah. Ulaika ashabul maimanah. Wallazina kafar. Yang terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Surah apa?
Surah apa? Al-Mutaffifin. Salah. Surah Al-Fat. Sadaqallah. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut tampil 67. Kita ke peserta dengan nomor urut tampil 68. Ada Maula Nur Sumaya dari SDN Buki 5. Kepadanya disilakan. Muhammad Zaim ini kan ya? Ya, maaf. Iya. Tidak lihat nama. Sorry. Maulana. Iya, Maula. Soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Soal berikutnya. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aliyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Soal berikutnya, soal terakhir, tebak surah. Surah apakah ini? La yaslaha illal ashqa. Surah Al-Lail. Jawabannya benar, surah Al-Lail. Sadaqallahu maulanal azim. Sadaqallahu maulanal azim. Terima kasih. Kita selanjutnya ke peserta terakhir pada hari ini, kerabat realita, dan kita tampilkan nomor peserta 69, ada Muhammad Rifan Azami. Kepadanya disilakan dari SDN Buki 5. Soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas.
innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Soal berikutnya, innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Soal yang terakhir, surah apakah ini? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Atin. Jawabannya benar, surah At-Tin. Sadaqallahu maulanal adim. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kerabat realita, ini juga menjadi peserta terakhir pada lomba hari ini edisi Kamis 5 Maret 2026 dalam rangkaian lomba Tahfidz Quran Jilid 5 Realita FM tingkat SDMI sederajat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LPPL Radio Realita FM Diskominfo Kabupaten Pamekasan. Ya, kerabat realita, acara ini kita ucapkan terima kasih juga karena dukungan oleh Cahaya Pro, Klinik Mata Dr. Budi, 35 Cafe, CV Ayunda Permata Sejahtera, Klinik Pratama Benings, PT Payung Emas Perkasa, Ima Wedding, Roti Lapis Kukus Pahlawan, PLN UP3 Madura, Kodim 0826 Pamekasan, dan Basnas Pamekasan. Selain itu kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri pada hari ini, ada Ustaz Jamaluddin Kafi Asos dan juga Ustazah Siti Farida SH. Kita masih punya satu kali penampilan besok kerabat realita, dan ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita edisi hari ini. Akhirnya saya Ayuda Clarissa mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.